Ja sam Romana Kovačević-Barišić, radim dugi niz godina u Večernjem listu, a zdravstvo pratim zadnjih 7 godina. Od štrajka u bolnicama. Taj štrajk je baš pokazao kako sustav počiva na velikom nezadovoljstvu nositelja sustava. Nezadovoljstvo se gomila jer se problemi ne rješavaju godinama. Nema političke volje da bi se krenulo u njihovo rješavanje. Tu bi rekla i da su jednim dijelom možda i sami doktori krivi za to, jer poprilično su angažirani u politici, međutim taj politički angažman baš ne doprinosi puno boljitku sustava, zdravstvenog sustava u cjelini. Dok god političarima budu svi resursi u zdravstvu na raspolaganju, kad god oni to budu htjeli i bez čekanja, oni neće shvatiti da je prioritet da se nešto napravi po pitanju zaustavljanja odljeva liječnika i medicinskog osoblja iz zemlje, po pitanju reforme zdravstva koja je trebala već davno početi i u konačnici da zdravstvo postave na održive financijske temelje, jer mi ovako imamo situaciju da 4 troše, a 1 plaća, što ni u kojoj računici nije održivo. Zadnjih 10 mjeseci ove pandemije se sve promijenilo i sve je u znaku pandemije. Jedan zgodan štos kaže, ako želiš studirati medicinu, sad je pravo vrijeme jer postoji samo jedna bolest i nekoliko simptoma. Dakle, svi smo previše u tome i jedva čekamo da iz toga izađemo. Nadamo se da će ovo cjepivo koje je sad krenulo konačno usmjeriti ka tome da evo do ljeta da živote vratimo u normalu.